alah pucuk-pucuk. Jangan liwat. Mang Lulu iya pucuk naon? Oh, eta pucuk yang umede. Iya. Eta pucuk daun sampe. Terus iya pucuk naon? Tah, eta pucuk kadong-dong. Oh, jadi nyanak bumbu-bumbu nya. Mang Lulu iya pucuk naon? Cungcung. Hidung. Dicabak teh koneng. Mana? Aduh. Eta paling pucuk daun, Haji. Iya pucuk naon atuh Mang Lulu? Pucuk waduk. Oh